Mizoram Chief Minister Pulal Dumat Chuan Zirtopni Khan Centralin India le Myanmar ram ria fencinga Free Movement Regime FMR li saka ati top theina tur thuneina anei lo ti asoi Mizoram Chief Minister Chuan Heram ri hung tumna hi adodal thu asoya Union Home Minister Amit Shah Chuan Guwahatiya he thu puan nu darkar engmazat nuwa press conference a thu asoya Mizoram le Myanmar indai dan naramri siam chu British hawina anlo ti ania ramri pa cheng Mizo mi puiten an pomlo thuan soi Centralin India le Myanmar ramri fencing siama FMR ti top ruam manna akal pui chu akal pui ni chuan kuneina kan nei lo ti na soi Mizoram Chief Minister Chuan Myanmar a chin community mi puite ne na Mizo ten nama inzom na an nei ve awangin ramri fencing le FMR ti top chu sarkar le state chunga pol sang ten an dodal thu asoya khovel mun sang a cheng Mizo te chuan in pum khat le na bai seina an neya tuna ramri fencing hi British in ramri asiam pompuina angani ang ti in asoi Chief Minister Chuan tun naya Delhi atlo trumin PM Narendra Modi le Union Home Minister tenen hemi chungchang hi an soi to ti asoya hemi chungchanga appeal chu an dodal thu asoi Free Movement Regime hian ati ber chu ramri le lama cheng te chu visa nei lovin kilometer som paruk zata thui ramri le lama ankal thaya FMR ti top tumna hi ramri kal tanga sumdona atanga lo chuak ani ber thu asoi hai wang hian rui hlo le thil ruk dangte tol ruk na po apung hle ne in central lam chuan angaya Amit Shah hian Guwahatiya program nei na thu asoya Central Chuan India le Myanmar ram ria mi puite zalen taka anin kalpo thaina chu ati top tur thu asoya Bangladesh ne na an ram ri ang boka ven himani thainan ahung vek don ti asoi Narendra Modi sarkar chuan India le Myanmar ram ri hung chu barbet fencing manga humhal ani tur thu rela India le Bangladesh ram ria kan nei ang hian ramri pumpuya barbet fencing kan nei dor ni ti in asoi India sarkar chuan Myanmar ne na Free Movement Agreement an siam chu angai to non le meka tuna chuan India sarkar chuan he facility hi ati top don ni ti in asoi India state pali Arunachal Pradesh Nagaland Manipur le Mizoram te hian kilometer sang khat zaruk somli pathuma sai ram rian in troma Mizoram hian Myanmar nen kilometer zanga so vela thui ram rian nei ni Mizoram Civil Society Paul Lianber Central Young Mizo Association CYMA le State chunga Apex Student Body Mizo Zirlai Paul MZP point an dodal thuan soi bokani India chuan Mizoram lamatlan chia Myanmar sipai zani somsari paruk chuang ta chu anram lama akir tir le namral thuam keng pol pakhat nena silaya anin bai wangin karma sa a Mizoram atlan chia Myanmar sipai zani somsari paruk ta chu India ina thon let le ti official chuan pathian ni khan soi ni ni chungin Mizoram atlan chia Myanmar sipai zani chuang ta chu anrama thon kiran ni ti asoya heng mi zani somsari paruk te hi Myanmar Air Force lo thaina manga aizol bola lengpui airport atangin an threnomram rakhin state a situaya an thon kirdon ti Assam Rifles chuan PTI shil Mizoram khotlang lam Longtlai district a India le Myanmar ram ribula traijang sono om banduk banga khua a January ni som pasari khan ral thuam keng pol namten an omna pos an bai wangin Myanmar sipai te hian Assam Rifle an pan ni in a soi boka he min nu hian Assam Rifles en kolon hoya an om to ti official chuan a soi
heng sipai zani somsari paruk te hi zirtop ni le pathian ni khan lengpui airport atanga Myanmar lampan tura phuran ni thainan aizola hruain ni ti asoya he pol hi colonel pakhatina hruaya officer somthum paruk le lower rank personal zani somli an nei ni in official te chuan an soi November thla tang khan Myanmar sipai zaruk somthum panga te chu an kem te namral thum keng pol le Pro Democratic Force 10 an ron lu chila chumi nuwa Mizoram an lut ni in official te chuan an soi chung zinga sipai zathum sumnga pakwa chu an rama thon kir an ni to a nikum lam November thla khan Indian Air Force te chuan sipai zani sumnga panga te chu a thon kir to bokane Asia ko ki bodi chuan India le Myanmar border fencing chungchanga alung oilona alantir boina machon mek state a Kuki tribal community te pol Kuki inpi Manipur chuan Union Sarkarin India le Myanmar ramria mipuite zalen taka aning kalpo theina tur ti to patum chu anlung oilo thu an soya January ni somnia mipui ma thu asoina Union Home Minister Amit Shah chuan India le Myanmar in thennaram ri chu apumin barbedwer manga fence ani tur thu asoya Amit Shah chuan Indian Act East policy hnuaya kumsang hi somparia ta kalpui free movement regime ti topo sarkarin angai tu don ti asoya ramri nai cheng nampani te pon aning kalpo theina turatan chuan visan nei ma sakangai to don ti na soya ankal thui thei chin po kilometer som paru khleng chau ni don ani Kuki inpi Manipur chuan thulok na siam chung changa hian alung oilo na nasa takaziaka fencing hian hemhuna har satna khir tak hi ati dai don chuanglo tia zia chu PTI chu na tarlang Kuki bodi chuan Union Sarkarin he malak na hi ngai tu non le turin angena Manipur hi Myanmar nena ramri nei state palizinga pakhat ania midang te chu Arunachal Pradesh Nagaland le Mizoram te anni en biran singa kai hruai Manipur sarkar chuan Myanmar tang local mercenaries te in rolna chu tun hnaya state chunga security force te bai anni na chan bera angai Kuki inpi Manipur chuan thulok na siam chung changa hian alung oilo na nasa takaziaka fencing hian hemhuna har satna khir tak hi ati dai don chuanglo tia zia chu PTI chu na tarlang